suksema aturang titiang majang ring prawartake antogala sani kepaice ring sekian titiang. Sedurung titiang uningayang atur, lugrayang dumun titiang aturang panganjali umat. Om Swastiastu. Dani perbakal desa naga sepe sani kusumayang titiang. Dani babin kamtimas desa naga sepe sani wangiang titiang. Taler krama desa naga sepe sarang sami sani banget tresne sihen titiang. Angayo bagi pisan aturang titiang majeng reng ide sangyang widiwasa. Sangkaning asung kertawara nugraha ide titiang. Pengkalih ide dane sinarang sami preside masadu ajeng iriki reng sangkepan desa naga sepehe. Ngenenen indek pemargin sangkepan ring rahinani mangkin. Pasti kesampun metiosan sekadi pemargin sangkepan-sangkepan sani sampun lintang. Minekadi ngenenen indek kramu pemilet reng sangkepan puniki kuatesen antuk duang dasa diri. Lan sumang dene nyaga jarak sekirang ni ameter. Indike puniki sangkaning kuentenan kabrebehan jagate sane ketibenin virus corona. Sampun ke semeton sarang sami uning napi nike gereng virus corona. Gereng virus corona puniki ngawet ring warse duang tali siang olas. Lan mawet saking panegara Cina selantur nyani kekeniang ring jagate puniki. Virus puniki ngelahlah saking droplet sane kemetuang oleh jadme sane sampun terinfeksi virus corona. Ceciren saking gering virus corona puniki sekadi kokohan, bangkes-bangkes, sesek, kebos dingin, lan ten ngerasayang rasa pakeh pait wiadin lalah. Kuentenan virus corona puniki ngawinang jejeh para janani mawinan sampun akeh jadmu sani katiben virus puniki ngemasin padem. Gereng virus corona puniki ngangsan ngelimbak ring jagate puniki. Nanging kuentenan virus corona puniki preside kai calang antuk imun tubuh sani kuat. Imun tubuh punike preside katin capang antuk nginum loloh don intaran utawi nimbe. Taru intaran kararah ring tepi margini. Kawigunan don intaran kekawitin saking pahan kulit, don, biji, lan muncul nyani angin nyaga kesehatan. Idedane para uleman sarang sami manut lontar usade don intaran akeh ketelatarang ring lontar taru permane kurante bolong lan kucil daki. Ring lontar punike ketelatarang nginenen indek don intarane punike mawi guna ke anggen nyaga imun tubuh. Mang dene nenten dangan kekeniang gering puniki. Paiketan jadme Bali indek usade tradisional sampun ngawet saking dumun. Dumogi tambe tradisional sekadi loloh don intaran preside ke anggen nincapang imun tubuh. Sahe gering punike gelis metilar saking jagate. Lianan teken punike pemerintahe sampun state mutsayan sumang dene gering agung virus corona punike gelis metilar ring jagate. Inggian punike
pemerintah sampun setate mapi teket kapining ide dani sareng sami mangde state terti nyalanang sani muaste dreste anyar. Dreste anyar inggih punika tate titi kauripan anyar utawi kantun ngemargiang kauripan kadi lumrah. Kemaon mangdene side urati ring protokol kesehatan mangde side nambakin panglimba virus corona. Sane munggah ring tata titi dreste anyar inggih punika sane ka pertama elingang nganggen masker rikala medal saking jero. Sane kaping kalih sampunang sesai musap-musap berai. Sane kaping 3 muates sekirangni a meter saking anak tiosan. Sane kaping 4 masiram lan mengganti baju seusan medal saking jabe. Sane kaping 5 nguacikin tangan nganggen sabun. Sane kaping 4 nyalanin etika watuk lan membangkas. Inggih idedane sareng sami saniwang yang titiang wanta kadi asa punika sani preside atur uningayang titiang yen pet prada wenten kirang langkung antuk atur-atur titiang sani ten manut ring manah idedane sareng sami lugrayang titiang nunas pengampura. Makuasananing atur pubutang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.